पहिलानो चिनि मेडिया रंगा बेलेखना हामबाय जों दिनै DGADC हापांनिंगै स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट नि बखाक्तै कायसा जतो नि बागै जतो थंखोरों नंनि बागै एबा स्पोर्ट्स लवर्स नि बागै कायसा कोक्तमा काहाम फाइनाय 19 अगस्त चिनि महाराजा बीर विक्रम नि आसेमा साना रगै कायसा फुटबल टूर्नामेंट चेंगजाकनाय और टूर्नामेंट नि नाहार बिसिंति नाहार मुंखा चिनि प्रहास्तेव चिनि लुकर गोबां थंखोरों दं आबारंनो जों रुतुगै गामि गामि आमसा आमसा रगो चिनि थंखोरों न रुतुगै थिखनायनि बागै कायसा जों इनिशिएटिव नाखा जेटा बंनो जों फ्यूचर थंमुंनि हापार तबुयै थंखोरों को खलायनायनि बागै तै चिनि बबाग्रानि नायकल फंबाय ते चिनि बरंगनां CM चिनि बरंगनां CM पूर्णचंद्र जमातेनि तिदुलमाबाय चिनि DGADC हापांनिंगै बसगांगो जों चिनि अ टूर्नामेंट जोंना थांगै दंगो तिब्रा फुटबल टूर्नामेंट ते अ टूर्नामेंटआव जों सब जुनाल वाइज टीम सामजागनाय ते अ सब जुनाल वाइज टीम बादायलाय फाइनल थंमुंगै जों चिनि अ खुमलुं एबा खुमलुं स्टेडियामाव फायै थंफायजांनाय ताबु अकगनो ताबु चिनि बरंगनां CM सायखनाय मिलाइखा हमबाय मेडिया नि बिसिंति ति प्रहास्ते नि जतो लोकपुराव नि थानिव सिनि बसकांनि फुटबल थंनानो दै आयमन खलायना हनै जों दिनै प्रेस मीट खलायजाक सिनि स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर नि EM नि खोक्ति खनाखा जों फाइनाय 19 तारिख अगस्त महाराजा बीर विक्रम नि बर्थडे पनि महाराजा बीर विक्रम आसाइमेनि साल नि चिमि चिनि त्रिपुरा फुटबल लीग थंमुं चेंगजाकनाय चिनि टोटल 33 ता साबजुनाल दंबो 33 ता टीम अंगनाय बयस संख्या अंडर 19 जे अंडर 19 बरनो आरो पार्टिसिपेट खायमानाय बरनि जतो डकुमेंट वेरीफाई खायजानाय जाते जों प्रतिटी मैच जों थंखोरों बुक न सिलेक्शन खलायै फ्यूचर नि बाङै बरनो जों कोचिंग रो व्यवस्था खलायै फातार हा स्टेवो जोंनि इंडिया नि बिसिङाव थंगै मानाय जा बरनि केरियार न जों सनावानि बाङै महाराजा वानसुइ दङो हानि बाङै जों वैलिड डकुमेंट नावैनो जतनो मथुनाय इंगे प्रतिटी मैन ऑफ द मैच 33 ता सब जुनाल नि कायसा जे टूर्नामेंट नाय टोटल 24 ता टूर्नामेंट 24 ता मैच नाय आजागाव 24 ता नि मैन ऑफ द मैच रोजागनाय मैन ऑफ द मैच मानाय और निव 5000 खलाय तला लेवल नि मानाय साखानि लेवल नि बाङै जों डिस्कशन खायनो गोसो गोरा रयमा जे फर्स्ट लेवल ल थंनाय बर 5000 खलाय मानाय प्लस बसगां अपर लेवल नि बाङै सिलेक्शन नाय इंगे चिनि टोटल 8 जून 33 ता सब जुनाल इंगे और निव सुपरवाइज खायनाय चिनि सब्जेक्ट रो सब जुनाल लेवल ल खायनाय ते जुनाल लेवल ल जेडी रो खायनाय इंगे जुनाल नि जे जेडी तंनाय बरल सब्जेक्ट बाय कोऑपरेशन खायै बो फिल थंजानाय अब साखलाय जानाय इंगे चिनि सेंट्रली चिनि एडिशन होयते कायसा चार्ट सनामजानाय सबाबाय सेबा थंजानाय अम हायरक जों शेड्यूल मेंटेन खायै चिनि जे स्पोर्ट नि एक्सपर्ट दङ अफिसार बर बायनो अम सनामजानाय इंगे फर्स्ट प्राइज इंगे 3 लाख मानाय बो अरो चिनि खमनो स्टेडियम वो थंगुय जे कप्लायनाय चैंपियन नाय बो 3 लाख लाय मानाय इंगे सेकंड रनर इंगे बरो 1.5 लाख मानाय इंगे थर्ड इंगे चिनि जे थर्ड विनर बरो इंगे 75000 के मानाय इंगे और नि बिसिङाव जों जतो प्लेयर पार्टिसिपेंट नि जतो टीम न जों जार्सी बुरुनाय ते भोट बुरुनाय प्रतिटी सब जुनाल नि 15 जना खलायै
kaisa team sanajanai o team ni bisingo no jeng jersey ronai jotono ni chini titi edc ni hoite jersey ronai tei boot ronai nge je upper level o chini je quarter final je kanai ro boroni bangai oro tongjanai chajanai nongjanai thungni byabostha nai om haike sung final match o sokai pro nge chini maharaja salai tongo chini nograi kotor mui phai sok phainai bai sungbu tia bai chini maharaja already kok salai jak chini o jaga o final match o bai sungbu tia phai sok phainai jeng je pro chini final match ni date fix nai apro jeng chini maharaja mona invite khai to bonai om haike salai jak nge ang koina ni musu joto ti prahaste ni thungkrung tongnai rok tei boni guardian rok tei amsai ni thungkrung no chajanai rok thungnai rok no chajanai rok borok no koijao je talent ko je sokja ko future ro chini ti prasani mukhang no sung saro manai ja om haino selection khaine bangai chung jehetu sakha toma ba niro cooperation khaidi chini ti pramothani lokoro no koina ni musu oro jaga chini mothano simi selection ta khaidi jate je krung ko je sukja ko buskango chini ti prasani mukhang no sung saro manai ja om hai thungmanai ja player no niro selection khaiwi subjonal level ni hoite nung toi phedi nge chung buskango chini ti prasani je football thungwi kabangma chini baichung buti hai kabangma kamiam sayo tong boroni financially economically ne family ni support mai ni ngoi chini je football thungkrung tongnai ro kabangma krai thangpai bai chini tamo snai khombu bar krai thangpai ma jeng bono te krai ajat om hai je chest nai tongu phainai salok phata khasti o thungui ba bidesh o thungui rang aje manai ja om hai player sanana ni bagui chini edc hafang te maharaja sakthari tongu wansui tongu niro borok no hani bang koina ni musu om hai ja borok no selection khai ro hodi te oro participant khaina ni scope rodi jate jeng chini ti prasani makhang sung ro manai ja jotono hamai